sa limbula binaka na siya mamay. Iya, bisa. Sa na kanimbulan na nako na siya machukumay. Sa nakabakalev sara vekim nila siya matikumay and kavivinaka ni kuwa and singa vakarombuka klanidoni chungkon na vakananumi ni singa ni mate and vonua may viti vambula sarchu vekim nila siya matikumay na vesi vuru talanga tombula vinaka may chamani sandina tombula vinaka talanga may Mongolia Sandina, so na ilalangas ni Vuli, turang maramay toke ravingaravitikgo may Mongolia, ni buli binaka na italo sa lini Batikota, doon buli binaka Trevosa Sinido, Ilimora Vualin, doon buli binaka may Chamani, katalangaki na bikim doon na siya matikumini silandi, buli binaka Rawai Fatiaki, Sandina, binaka na siya mamay, Pagkatalaki no saki bitongavi don bulu vinaka may malevani bulu vinaka na ita vinaka bali besar na semati kumay na vital no totokan na magitiukina na singa vinaka ni ko me bakau ni kelati ko na bisi ko barombuka keve ertondo sireti ti kumay na ilaw-lawa ni Tapioca Growers Association ya da marotaka ni ortono ilaw-lawa ni songo-songo erto Dawi sau na di bono erto mata takamai. Bunga wiki mnio ni sa do barrong ti kumana mati sarngani ngona asureti mikira naturanga presidendi se liu ni songo ratu José Real. To sanga vitar tarabi mayo Samson Pareti to kede o Teito Tambeleka o Michael Maxiale Fanny Raravula and mother Saochi o John Sandy Vatki semi tukana turangan ni Wonovatu totoka bakoti yang go sa mitiko tali na kenda maliwa na singo na kaniko endo na turanga keleitani na buturarani bisinisi bunga talanga na beta bililevu sa venga rabiti kumikino ko na vida na mbaki sauti wabak madal takatiko biko simberni tiko buna bital no niko na nongo marautaka au waka limi beka ni undone toke na nongo reda na tubo ni beka waka itabikina na turango da marotaka ni solemena nona ngona turango so sara da marotaka na singo na kanikuwa ni ngole moko me bitang bat kiken dombulu binaka me Itali sandina Merciana Dauniseka Elizabeth Kasatoko mena civic house may suban dombulu binaka bulu binaka talangana bubala na bola may Ingilandi kulani kay Poliasi malo baklibsar na siya matikumay na vital na nikuwa Iyan sing ni kuwa may nonta vulangi tiko vulangi toke vulangi tokai en nonta vital no ni kuwa o isikeli tuituko en tiki ni ngonongo sakena ngonon beka menta sana vakumbula sarwa nimbula vinaka Sambul menaka Dr. T belum menaka maramna ita belum menaka na turang na marama tau ke warong tu viti wakakin ina bonotani
Savinaka vale besar turangan ita na no musele na no mongona en signi komi mai tomani tiko na vitala no en kena bimbi ni no mundo me I waka wikili tiki mundo na veturanga marama do levena tiko na isongo songo ngona tawioka Growers Association. O klani sa bunga sara vikenda ni tuke era sa tali taka dina na tos ni songo ngo dona buru-buru ni marau lebu tarai ira matanga na wekanda retiku me banua na buku ni kena baka ngataki nangele ka na kena teba kena tabioka bakatal ngakina na bibang dindike do sa baka dora ni songo ni tabioka Growers Association na kena sana maingangi na tabioka me buru-buru ni balawa buru-buru talenga ni be katale sondo sa rakabatiku na kena bakatindike tito musara ia Lisember ni David Tarnotaka na itos totoka sa tiko muna tiko ni songo ngo en rerendo mak muni bak madal tike muni manda vike mam na bak rong tiko eningo na vuno ni davutu mekina ke na beda kadaka lelevu la layo ni sabak tike muni kina me da mena tike ngono ngondor mi vital na tiko kina. Isa bina wale tamanda ube wadere yang anu da turang o tisu ni mai bona no mitiko na na singa ni mate na singa de indai ambauta ni lebu na we balolotu sarai viti ke muni mbakana tiko mai mereka na ni matak na da wale linga tiko na turanga kesang anda singa ni mai tiko na buno bango da mai vitano to ke mini na buturara ni burubura au ngala tiko mai lobu mai ngau na gutumbu-tumbu rau ngau roroa maramentina mai garani kasi bulio ka sudu saranga mai na kor mai lo na tingka diwa on som karua sampai kilim som dia tinggo kelas 2 mai ka sangkali pagau titiko nukuloa village school gona korongo nukuloa ngau untuk nak korum bulum atau kita se kalalai kita nandumanga di kita kai di pulau nunggu tinangu ning kasih tu ke amba kitini nukulo village school kita untuk tungai korubuli buno bi watu toka sautia sangai rota toka nakala si tolu kelana urna kasih Rendo tonga bangor basanga indo tunga na kelas ingai wasitu ilo ban kelas wasa na tua kelas tol. Au sanga indo banga tegu tuko no masta nada turangan ni lebu kai ngau nga. Na indo banga tegu tuko mo sar singkela na kelas ba ngai tar tuko mai begitu na kelas tol. So much juga. Gai mama na bakia satu no ko busale kelas ba. Saya o sing itu kudu bale satu kita kelas ba. Sale tu boy tu na kelas ba gange kinda dala tigo no kunani sale tur tigo mana kelas tu sale tur itu na kelas ba ucia sale ada ucia na kelas yon na kelas yon ucia sangai dale bitorong itala ngi bitorong itu no ikam o da tumbale tale to na bogi tumbale do bogi dale mode na andra na matak ala kana David Torongi pasti sare rat ko dawle amengay desi tutu ngamen akor nagay pasar ko rat ko dawle usangay ngole mai witsong katolu sangale forman ko rat ko dawle senda pa kailangan ren na matay di na bula gay sere ko may na sige mate ang delos talain sa pakatale na buno ni Bruno Ingito, Bruno Lasa. Dalay po muli din na zona kako senda ko to gitu kako. Nasasanga na ng bulo ba kay koya na sanga nakamorawata mo rin ito sukina. Ya eu ni sekali lain dar do gubernador na tadi mungkas gitu lewat nitiko. Eu me katulu tiko to na ngani urto lake di Sawani. Gas tiko la Avenida Luisa una sangai kuanga Sevilla untangan ya cungur Amerika sementara warung di magamai. Bangun tu tapi kita saleng.
Kertundu tu pun ini sekali lagi kelak kau nanti village ni, kau na village kundo tu kina na pattern ni design kama kausar, kama Chinese pattern tu Gor. Itu tu nunggu sih saya untuk bukan nono betul na pattern go. Awalnya ni singkat, mau bukan nono tu mau ready tu mana design ala cunggu. Yang kekilanya muri. Ando Natalin dia sudah tu gua kalau mau untuk ready na pattern ni dona ka. Come vakati come me na mo vakam untuk muri darau na ka ni semberniado. Me baca gua ko bukan nana ni sekali lagi. Sige fomani arkes. Untuk bakasama tahu sando lako tu nangoni weekend mo bakawan rawa tu nada berada kam tu na form 2 atau berada kam tu na form 3 boleh ada tu na form 6. Untuk lebar itu tu non rafika non kani chemistry untuk waktu bo. Oh. So na ka bondu bulan tu na kala singo sangga do baca ko. Unan dono mo mo nang kaya to mike. Do waktu ada nunggurai ni. Nunggai lako tu ko ini na vitsa vulkali mo fom tolu gai duon master masiroba ako to enyo ko an duon bakasama ni pentiko me bunu takin biokani ke chisu ke me senge yau singa bagi cingkutu la tu solimbula papte iso ninde sengoni ta wasiru to na porulu wasiru tu na porulu ko sange la to na bibani ni iyo kim do na first bus yeli go kito go la chikolo mala ala ko chiko ya ni ave ni nakoro gaindo na vivo sa tekele hu kita ka beona ngase sing me no to lo tu bor total ka na backslide le we ya la ko na buli leia na 78 dalai pasi na bitorongi ya ni ko ngase bi o ko ngase guru na mbake e form 5 ya sa otiki na apa 5 kondo da katuilu Komenda lower 5 upper 5 ngai no to yang mbake ni 77 gitu form 5 sa otiki na apa 5 gaya apa 5 juga nunggu berata ko ngase sakir au sa form 5 talaga ni 78 ya kero sa Rosali bulu. Bimbing, kau boleh make invest, kau boleh merkes. Yo, baka sama tanggo na 78 dia mesingge yang bagi cingkau no cingin. Laga sar na USP day, no na kalah sa ko. Kita ngela kita lebi na ko merkes, kita kalah laisera. Kita saya din na USP, kita ngiti berimai. Oi, kamu tahu kami tinggi. Wah, nak ni form 6, sekarang kan ni form 3, betul begitu besar kalalai. Besar kalalai, saja. Sore nang ni mar sore 3, bor sarwa kumir tortor gitu seseng satu. Alila ko may napasi ba ni USP o sa to naman nagasi. Na sa singiro ni ala ko USP. Ambalet. Sa ating ngor nangasi. Sa alam ko tengah ko USP mo si pangkarta ka matundur ko sakata-kata nangasi. Sakiro ko may wabo gitu na pangkarta ka. Wabo gitu. Main doon na tambanan ko kinando tala tambana. Sabi lo man, usalo mangusara. Au kay uti may arkese au sas yang serang ibi bultal. Ang pangkarasara to buno puta ka. Pero may soto zar doon ito ni. Marah ni barato doon buikin to wala ka barat. Natun sar ko una do bingkar rabbit ko na boss ni NLDC. Ko singay tigo na NLDC na Native Land Development Corporation. Wala naman ro may bitalo. Ko kredo nga kredo na bitalo no. Wasan ko ka. Laga ni rido na monich. Gay monich sa tika. Laga mo ko hebang ko biyo. Oy ko rono mo ro da dakin. One ase chikino desa bookshop. Nanti nak. Sarro ko. Rani laga may desa. Sarro ngal tong da madali desa. Roni volte ki bola. Sole da ka civil engineering. Yang orang kata civil engineering ngomong sas yang sering nakata volte ki bookshop salah dengan civil engineering. Sekarang tuh dari kelas saya tahu civil engineering.
Gitu sakali lang ba ko'y muri na office ba ko tuki na bito tala ul boys makao asara limay. Sari tanga nakarata kami juga ko wakati kuna lem development CV mbo makamina ka to merkes na kadi CV. Kompeng ko na civil engineering. Darusa to ko sa cita na bono. Sanga beto kay ka Kona vi subdivision tunggu tadir ruang ko raki onandi untuk lakukan apa ko sana bunongo singge kalile untuk nukuta kata kana tay na lain ng manisala sevitai dele na besi saat ko sangai tukuno nuku boso lori mambalao is turanira nange bangko ko nita ko masana laga manda malibuli ya na wala usabuli tiko FIT Kontra kalas. Kita udah kan diploma juga. Udah ini gue ya nak kena ngoni itu untuk wirlala ke kelas waktu gue kita nangkasi kurasa. Gue nak temai gue seleserebi. Mereka gue juga mel serebi. Bolu ilital tuh yang kita nangkasi lu gerbon. Nampak itu tuh di lot ratundina. Lihat na. Wah usangkai di nangoni bulu ya muda kabar tuh kena maths kena physics. Moda kabato na assignment mo bukir to chico new form 6 mai. Orto sa kay bato bli chico na construction study na kaba. Asa ke may graduate. Sala kami nangga sa may graduate pasaran ko Endo talangan tama mo graduate. Go lugar robono go may tamang guliw. Yan bakit to pagkaro mo to maramanita kiro kadinita ko kadinita ko ko kadinita ko Sada ka na tuwa itutu sara mo ko nalibem lamay dorre mo pangago ko yo ngongon kon sutu may pamatalilay Sao jauh sangai rawat doon na scholarship mula ko New Zealand. Muli na ka na Bachelor of Civil Engineering ya. Ngo nakalas ako. Ni level na scholarship besul nga ber na ni USP ya. Sanding ta kinapa na ngoni melak. Naka engineering sa nga standby to ya. Baka to na standby na tumba na daw. Kalau nga tagay dua berto na ngoni ando doon meduru. Singi duru rawa. Daru sanggai laga tu New Zealand. Ngo maramanita. Sember bagan tu ni bonto kan dorong kapu. Dila. Tama juga nabe ko nga simtukan. Sandana na magito man nga na bonto kapu no sorry. Kasi ngo kawa begitu ngo. Ko bilang ana senza tu manangasa isa. Nanum sarja pero sa tumbale na gitu coming streets ngedro boleh mentanga may sona beng agori tao kay dora beng bito to ngara torse sot da singklat mo ta tu bring indra ke mesana lo ko se kalila uran doli da ka tu ini Islandi mera tertarana baru lo tua wah sali undor ngonya sangkai lakon gula ko ini ya ada ini Islandi ya total na taman nimbula wa tamere untuk kain nan gula ko Islandi na kaule buli dan na non rato nimbula na kain Islandi le isar na kanda buli dan na classroom le usar na kai tama to kan ikale mani rawi na kasar na buli le da tu kalilay 86 angay utumen na Bachelor of Civil Engineering. Lay pagawat si Sar Canterbury. Lay buli may Auckland University na 90 minutes angay lawsam by Canterbury. Na bata-bata to may Canterbury dorong kali buli dito na ponto basket. Napunto basket dorong matakalili dagay via Santa Bera juga ni engineer kete bunga menawalu utinali mga tuna makabising. Dia nasar tamas lindiwa. Ulang atau aku dorong rasa undurin mo sa andren terbaik itu menton nang lele bang war itu mo tamat-tamat tamer ko sima dala kelat baby na putus kelak ko sige buli itu cuma ada putus basket. Sali.
Dona ngau na Sa tambo. Iyo, inda lakotia, Kaya makasama talaga tu ni ndala ko tuya sa nambito tumay no tabale, nambito tumay na novit. Sala ko tumay na wan wini binak. Andala ko sa lewo na kanda libata ka tu iya sangan niya lewo kan tu na sanga menda. Mutsama ni lestal mai ngona sartu kan niku. Sakit kan aku ni 87 eh. Iya. Sa ni usot sa balam talo. Dono toso nga toso. Toso ro binaksarangan ni Tanongo. Sa taga nagku game sa taga tu. Sala ko tu na work permit so libi ang bagi tala ka ni stamp lock. Yamin Sa isa taga tu na na consultant engineering consultant may okalanti. Kino tu taga ti ko na may baka na structural check wir na Manukau City Council. Lewu na project lewu rata ka tu mongele check taga tu na non rata ka na engineer. Go na era gindo la musa la mera bita may na non raka ni plan we mongay kritik kita kan mongay to no Slemengo gay dona ken ay bola bango. Sordo kata-kata mera may no mera diri dia no bongo. Ay komando ka dapat chico iko. Atot okay. Sa nabuli mo na yan, nabuli. Doon kasi sa akin ang kasi engineer Macau. Kila buto kayo kalandi ni ko design da ko doon na brace system ay pa ata sartu ngabi pa. Lama ko sa rida na ibolo-bola bi ko sa bangko ko bi. Hey, go singi kani Maori go na mo ko dutura ni Maori. Uy, yo. Na bono ko ndabi tingo ko ke singi pastek na nomuni project na singi di tarra. Begitu pastek ni rto na kay bandono na city council, Manukau City Council. O to kaya sala ko naku. Ala naku ya wala ko ni na scholarship ni bit. Sa kadivi mai ure ke da scholarship tu ni bit merles mai. Ya so we ke ma mertuel. Eu sangay na numa. O tu meka siulak. No sama na mo sa alistal may bit. Yo marota ka. Bata ke bakanda tu ni kana si madala bunon da tukina. O marota ka ni alistal may bit. Don anak kana lang gandala ka may bit si saran don na ka itu. Andir may tigbutal na bakang karango. O tigbutal de tu meka kay no ne asa ulew. Na tu minisulen ya. Laka may bit ko si saran na dalaga ni ko bertunda PSC scholarship. Batal mengor tu. Oh, kimini ni alita ka. Sangay usama ni na no musala ko tal na kor. Ko sangay matenin mo no mo lako na kor. Boleh rida na karata ka butu na kor. But defenda di tuwang ko isu na galangan na kor na sing sudu. Wala ko sanggalita ko tanang kaso sanggarit. Oh, awang ang pangirata ka butu na kor ba hangot. Ulot tolo na buto na Korea usambo malamala ka tapos na abia siya nga to na job na to na gay tu sara may na team ni Canterbury may New Zealand tu may na Canterbury team ni New Zealand usabang goban ng gasi o mo salis talisu balata na na guti mi sa tunggu sangga nunggu bala mo sambi betul may na kor may toko sangay list talaga na matamdaga ni scholarship mo tarong talisando na nakaka. Sangay itu to ko sana ndolo na PWD. Yan ang unya Dr. T. Okay na nalangain da sign. Esen saran do na ka to. Ni sar lako kede na wirto to na dusulen na fan ni kato to ba. Dalangan da sign da bimao. Kesaw na bimao to da ka libu yalalo na tete binariglo. Suka. Ngaca sa tukun sarayo, iko mo lagay na hydrology na tamban ni Wai. Loto ko kya bo wita to na project lelebu ko na kani reservoir te ko may rarale ko may ngay muto may way la sa to may bango itamabu. O cha
tartu tu kuna mo to kita na tamban ni structures na taka wow na daw sot lai kada wati son turang kelele na pwede se permanent secretary tu ya ndo ngana ka ngumare ka tuku ko kero sing bukilai minasar ya nanga se ndo tataw na gauti ko ba tangi kinta tala ko usa resign kadi be soro ko skill nada mo sa resign kin yo sana no mo sali ta ka itum oh so right dona kana nungu waka ready community ko na ngoni toki mo ni mbula ka ta mai ni me ta ka na ta tango Wayo sa nanuma musang ulam dengan itu munggo dua na project ni daka standard ni koran do tarawale na building standard so mamay na idem o duro nga ni bango sa tugo no turani dia luta ka tugo isa what's na funding project ko wasa na lang ma tolo Mucha sama ini tolongan apa lu nak tahu ke sa basi kesara main tu bangara engineer na BPO. Andin. Terus sabi talo sar na kamu musa dur. Una kero sangai me so te tugai ni betul na maram na watingu ulam mila pa maram ni tonga basu molebu sana na kinang sarap ko. Mungkin dorm sana lago na BP. Ngelak ini sambil itu menengah na aplikasi yang kayak kalau nggak tani tuntua nggak apply ni cukup ya una degree ni civil engineering cukup no andona turango ni talo puate matan itu matai saran interview ya usah sulit saran na job tengu sar na BP Ite bukan BP. O sangai kila ni BP. O eu tuntung ana kena engineer ni was Pacific. Wow. Ya. Daru sanga tu ni kila bena kana kani wai eu la mai na engineer ni tampani ni wai. Ngono tampani wai. Wai. Rogen din ditok ngo Dito ro. Sangai nanu mo sangai de yo Kita metu report juga di New Zealand. Kaya nang bini engineer itu New Zealand. Usah mo okay. Usah na bangango. Usah na mate teki mdoki na itamba na todo ko ni engineer New Zealand. Na kana mate Pacific. No sabi na kana kango lagawi kango. Magdapon na na kanta buli dito man skala lai. Esenga bando nindo nango na me nda tuki na me Meseng na ulumbale non da sanga na kamenda wikilaiki na ver na non di tokani badalaka. Sama tau telan gulis manislan sama tau telan nunggu biasa ke ver na kai balangi sana ndi kai. Ana buli le bundala kai balangi. Da borro kasaranga so na matanggali kando betindalis mi bango ibiti. Bakando na kando rida bakarando rida gitu na kai balangi. Dia nasar. Bang sira ni bang orang. Iya. Dia nu kalau terang main na BP se ke na bosu chico don turang Island Stewart. Okoya All Black, ex All Black. Rosan na mango sa bango ka Skelly. Oy kana biya meta ka bana bango. Sa bango yo na job sa suli mo bang. Mantanga using giti wede no. Ya. Okran sara challenge tagi obat ni sara itu ko oi ko masasanga dek tu mai. Ya tangan nan gulak ngai ni usa sanga sara mana mukila na kena ngono totolo. Na laba manda ida tu ilomo. Sa ngai tos teng mai engineer lai mbaki ro tengah engineer me tinka diwa sanga bulu Dia solukan dua. Sa solvia mo lako mo liman jeta kana terminal lebu mai bunda. Yorto mendangan nangasi juga yorto sakaba kuni tur. Mbal. Mate singdon do mo lako tunga mo engineer mo litor. Iko ndon mo lako ba ko ika liman dia main tor mo lilai. Apa ko osana pa kayo to mendangan yorto sa kabyo mo lako. Ina saranga.
Lago le bulito ko bendo na turang ni Islandia. Sama ni Solvia ko no tinga na bula. Sanga indongan embaki, ya kiro sa ba mau kina batana maramanawatim kiro sa lago roro ai bunta. Wanda na vale le butundu na one ya mai bunta. Wali kampani wewe ni rotu. Sanga o tinga na embaki. Sarto tu ko talo to mo sala ko tal mesu. Nang hebango na kay wala gi bango. O skeli sinta ka. Yo de na itu ko dabe. Belum bilang. Kalau segitu kinga ni semua kalau betul lah kayak di sehingga relax terangnya asas beras satu kuntal menurut kata lisu. Sangai lama ya sangai may sulibia una regional operations manager. Kona kalah sa Dr. T. Iya. Sehingga bisa ngana bola sarto bola tali ngona si kuku tinggi unit. Arto bola tali bisa ngana staff na BP sarto bola tali bosolebo. O kango ala ka tumeba da may boso. Sandi na reva. Sangga itu nito boso. Ko ese bi bunta ka tiwe endo nga naman india tala kay ni selaji tala. Ko kukula ni complain na staff. Mat. Ko sing tumnang new experience sa maybe a boss dar tu. Ko usigi ko chomo ko to ko chomo. Nasaranga. Warta ka na bola ko na ka gaya do yon singa. Iya. Obang oyo. Keba ka dongan mo na lorikin ko. Keba ka osor, iya jina wi ray ko sa do na no experience. Keba ka sing soro, iya nang gire nang ano mo na jin gina. Gaya la to me we matay ti ko ni ngoni toke metor na itutunggo. Lago tu me na nugutali ta kana job ko kena ka ubulita. Sa kelas na ngo na buno sambi na engineering ko. Salande na management. Nunggu boso Mike Hanf, Turan Islandi. Ko me gita tur na Dutch na tamata din da ka ta. Tamata ndo da ka yer tamata din lebu na kanda bulida. Yo sa kay na numo ko sarong da ko na MBA. Ura ta ka MBA. Yo sa ko na sarong eu poso. Eu mo na un dom da na ba ke mo la ko mo le da ka MBA. Betul roro ni kami MBA mungkin tordak. Bang mo ko biao skeli. Ko di da ka ba MBA. Iko bullying abiao. Sa MBA nga bullying matakawa. Sandi na. MBA nga sa tubo bullying abiao. Yo baka binu na ka wana kalo ba binu na ka wana turang ako. Do na bullying le mungkin ramba da abiao na turang. Betul. Nyoken da engineer ma da singkila dora kampaleta na financial sangay nunggu ta kana baka wili kana bola la ko kana costo do ni finance o duru matuen momboru klato na da na fika na balance sheet na profit and loss yun na matay lalay kay mga tuluvyo turang okay lang at kumaya usaba Undo na katali sa tamay bulino. Sa kailangan ko bakibi to na nunggu takabit ko na regional operations manager na Southwest Pacific. Lako to lako balangin dalako dalibitan over na kanandaw. Andin. Lako tiyo sa kelas na wayo. Na tikungo na job nga tara ba mo ng boss ni company ko. Ya sangay wati ko ba na kinitubo-tuba. Iya. Oi ko mana lakor balangi mulai da kay Australia sa New Zealand. Moro ni ngay list tala may mo may boss. Right. Iyo. Do bati wa na kinalala pa. Lako. Iyo. O sangay sanga chuko ya mo durra we. Don. Yo. Kalau nga teninda ti kubango na company biti, rona ka lagotu. Matai. Rambo ile buna nonda kila. Butur na da to me business. Rambalila ina karkila. O kenda na taga tu na was pasifika. Nyo ta ka ba may na A to Z na kalto voko roni ta ka. Ngai vai ni na nito chairman ni matambos ni company. O ko na boso le usaranga may Australia ni New Zealand. Jerry Houston.
Quando na turang apa quando bokong ko sangai o sangai rei da talabi ko so tala na wale ni waka na waka sama. Pero turang ango ko ni David no ti na kampo o ko sa ti ko sa remaili ba. Ko sa rei sa ti ko eli. Dona kangai waktu lu dia na turang ko. Ko na competition Wako ko ya. Rida. Nakanga so tava chungo ara so tava dal chunga competition. We resi tu vero endo na baka sama buku da kasara sindo na kela tor da kasara ka. Quindi kawaita na karto da gawi ko makaba kana do. Bisa usara na raina. Bisa bisa usara. Te ndau nango na ndau lengkata ka. La bartu da kabtu ya. La bartu da. Kuni lengkata. Kuni lengkata. Kamu kana num. Tosong. Bekan render to sotap jugurto. Ko nga sotap jungurri. Nyori darang ane kini wali me to tolon murida bera torto. Di nasaranga liu talo sa tokan din. Na buli liu Iya, buli liu sara. Sange ko sange ko tenalang mo la ko ni Australia. Sandin. Berkala sa to. Rong emas, rong sar emas. Sa buku na kalo. Termasuk nonton gase na lutu lalai anda tu weekend sa bu yang atu nabi pakalungan tagin kalau. Iya nasaranga. Ya londina to, ya londina. Uli lakas talaga may nubukanan ni sisulim pula sekali ilay dan ibang gitu ya sangan bakan tu ni mula na kalau. Iya nasaranga. Sanggay yo nanungu maramal ni wale ko sa marating ko sanggay lita kalo ko. Iwan wa. Doon na ngunen ren to ka. Lako ko ipanuat mali ang bakirua. Huli loe. Eu tengay ke. Sartung kita kabutungan nunggung boso ni bibi. Mulang tunga bakal ibu ipanuat. Oi. Tahu sa untuk nak ko pa bibinak. Ni ngunen ren ya kero to wata tonga. Utska lako Vanuatu. Yo, ndutu nomboso. Ya, lako mo Vanuatu. Yo, lako Vanuatu. Siyang kay lako bangko ito. Rito man der to to kon nikem ni taler to na nom do sa. Le mo nang to re na kira tu. E nang ko na re na nom ni ta ka dina. La kanga ubina kater to van to la vikem ni to to. Yo, o sangai sangachu ko sakala chu ko ni sangachu ko mola ko. Sangai don. Dios som luka diwa. Dios som kawalu. Satu ko ni mola ko Australia. Sangai lang kata tu nampui. Well, talanga ko talanga segili sumay na loa sa roto may non koro ni lao. Sa sangai donan lang sangai tu ko ni saben practice. Gay o mikrusala ko Australia. Sangai donan ko ko na lang ko Australia rana sana CBT o rana ko kawas. Sangai bang ko bipa. Okay, read sana bang ko. Nusan lihat ko yo. Uy, como le da masters. Sangai bang ko. Uy, okay. Da masters. Sa kerungela ko sa kerungela ko Melbourne. Sangai le da masters ko Monash University. Daka masters kaya le da tundo ng company loya. O ndana kana kalo na maro kiraw. Yo, waya ugay ko niya mulai Regional Logistics Manager in Victoria, South Australia, Tasmania. So, nung friend kay Australia kay, bangko ko, isul tu mga abi ko na tawag ko rin. Niyo wala ko tuyan ibig. So, tawag ko kailangan may Australia. So, yan na ringa mata-mata. Ringa mata-mata. Nakalo dito na kay Renchiko. Dari kata mo, da kay ibig ito ngay ibig ko, wala nga, limpo sa limpo sa na tool na state may Australia. Nung pula ko niya, andun doon mula ang bagitul. Doon kan utalita na rambay lewo ni kay. Kung doon na numot, kung nindala ko ang ko'y balay, rambay lewo na nakaindarita.
Indo talana kay lautia o Dr. T. Iya. O kenda na tau ke ngo e sona tamata bonto bulan ni lako i tau da ku ngewit. Tena saranga. Lebu na kaenda le dakawa. Wakaenda singa tuko ni dakawa tuko i nanda banua. Balta peganda tuko nga nanda banua. Isa. Lebu na kaenda dakawa ni nda lako i na banua tani. Ramba lebu sara. Yo, una rita na kango wer na tuna sotia. Wer na sotia rita manda na evolve rata kaptu nangase sangay lakong gor to na nalako in SAS Bien. 1960. Ono gua da ko bodo tang aber nalako na British Army na bakya ser tungango mi England. Ida mandar na lebi da nanraw ya wala ni chini sobre so wala SAS. Na SAS ko na specialist. Ngai bango be onda na wekaw. Ngai bango kala rendo tuko na kay England. O kemenya na kay witi. Ni sa na bala o elite force wate ke general force roto to wata Sandina. iyo ya na kaya chiku weekend na kebit ndo na matangali alo ni sa ado na butura ralebu Iya. o baka usin saranga ni ko ita kay duwa right na kangon da rede chiku be na sevens Dina. ndo na kango chiku weekend Kongo mentando banga ta bakalebu, menta banga ta katalang eno to bonua. Dina. Lakan dole sa may bonua, may ndo tal to na kena relax ta lagi. Dina. No, ndo bacho no ko kasama ndo ko rito kenda. Ke baka menta sa tora ra ndo bonua, menta raka wasarangay ni na kena idakadak. Dina. Kwe reseng ni kiliti bro. Satu toko baka uti. Lako chunga mai na nomu level ni taka nga taka chunga balan ki oli siviti tomana chunga. Tomana chunga. Tomana chunga. Rambay lewu chunga na numuray. Ang ka uli rede nung gulay na taka Australia, ko nakangay lasa talagi nung. Oya, namatay ni expert mula ba ni video mula tali Australia. Sandina, rede lewu naka Baka biba kurumbuta kaya ada cik sarut meron daw tolo matar-tar cik untuk notulin taka-taka. Sa liu taka ka cik sa uci tul mala semberangan to nakik bisa usama ko we na maramor to na isa. Isa. Nakik bisa we sa we itu bangko ko skill. Kito si taka mo nakik bisa buti singi makan dua. Kaya mamikilangan na expert dar lako individu. O sa lako tala mendro kay which me expert oste. Sa rompeng nga nito na turangan ni nga na kamera ya. Au sang gorong-gor saranga. Iya. O sa ko, dalo na kanto sa miya mo to tol masala lo cuma ta. Betul. Erto sangai bola do na polisibo. Na expert lo mewich. Deva, kung expert nandun may pamelak may bangko, po sabi sila ko tala ni Manang. Totoo ka. Okay, betul kan oke talaga bici. O sangai salah ko chungo na top management ni BP Australia New Zealand. Uli gina Pacifico. O tundu sana na rock ni kalago. Din. Kay lagi ka. Ando anak kan daw buli sa nga. Kuan nila malekata ka na kuli niya mo siya na. Saranga. Toso nga. Bate ando na ando baka membutugi kenda sombutwa. Din. Renga tiko nanda baka sama. Tiko ngai rengo setali ando na ka wirera da tutubat da saranga. Din na todo. Kuwan din tak saranga. Ando na yan ita. Awali buli balilay Ken Bray Australia. Gue pak sempat kau tambah sarvat kirto nung gulin kelas ya. Bula ke. Tondo cika narokang gue. O bakit sar may binganim ko nanguna kita sa wach men nung buli sa kalak may bici. Taringo saranganim ka ko. Doon tambo ba ko tumiya. Already ko nira bula ke do. Oy korokon do tani tu eda bala ko tunong bakasa mo basar ko. Siyang sarangan do kala ko tunong bakasa. Morto utamata lang. Iya, Gay what itong dua manambak niya 2000 sa laut tala may na misa flight tala may na CEO job in Pacifica
Tandin. Usa tunao mo supply. Yo. Orto talaga minsan arto sarida. Kongo sa navio boring talaga ko na job na kachimo. Ni sa lay ready kya nakai nanodaray narambay liw. Right. Ngay suli nga ba ngo na kamera ka ni na nubunolitik niya. Garawat ko vitu na distributor lele ko. Vitu na distributor ko ram milyon ito or baka vitu takat ko na business ko takat ko na Pacific. Iba ramman nam do budget na budget ya sana milyon nga nita. Sa milyon, ndraw na milyon. Sa dagali na kabutika kay inda sakilang ako no tayo kinda ko no tayo na kenda ko karbarong tibi. Araw sarna. Yang kaya nabuno ko na buno man may South Australia, nabuno ni wine, Victoria na Tasmania, na malaga bando na. Atong kendo tarabi nga na kamera ko, roto. Buti ni sono do bibiso balele na strategy na kamera. Kada sila nga ba ko talaga. Sama ni tunano mo sa interview taki. Sa karugaleru sangai tu kuno Jerry Houston ngono go sangai tu no ko Raiden na ku sada ngona ku ni 2000. Right. Oi ko se pala ka tu ngai bit. O bango anu go banu. Ngonya sa utsto ka bit na ku sa ku se sangani ku dalak ka. Di nasara. Sangai nangone sa ingin indo tangan aku matay ni tamata meron mga alal tagi na expect. Tandin. Ungay lang may mo na 2000 may take over by ng bosan balang na sa tour nga na kini office at na office ko sa to Australia. Tandin na. Na hendo mo kita nga na telefon yun na kisa tungori na kasatiya mo takatungor. Kembali ko na expert nga ko ang Biblia sa may expert lista nung sa lista naman. Eso. Batu yan na to ni nakakasanda kay may tanda nila kami usang kay tour na company ko. Matengin ni kasarang auda ka ba may wakat toro da kita gina na isaw ni ngoni toke na ka ando tukuni tu meda kan dona ka ando read ni lismai na kami baka du take itu na urna Pacific ko pate Australian Island. Right. Ako kailangan kami sa boko da lebi sa sanga sarang anaken lakan dundun sa swatu to ko may visa ta. Nakangala sekin orto na may PNG. Nisram bosto nga kay balangi. Wala kim to may PNG. Sa keto zero tungan ko keto satos. Tos zarga tos yang may tos chungo may tos todo ko sa lang yung video Tonga Samoa. Oh, Kiribati Tuvalu. Tandin na. So todo sana. To nakabinakay. Sa dako da sana may naray ni buru-buru lew do lew do nanu mendo chunga na mendu ndi chuko dala chuko me via we sensara ndundun aba talanga na ne borro ni takala kai sangai kitungela ka tumea usaba ka bakela tu ni na borro bulta ni ndono mo na bulta ni kampani Tandin. Mata sarang ka kito da ka na lew ni management team do chunga na kay balang kim sakay nando mo dalamay na boss man. Matay ng boss ya sa Torredo. Okay na kaya baka may value tagi baka lawo. Okay na ngonong go ipasang bulto nga na milyon. Yan mambale sincerendo bibuli kito to se strando kito to ya. Kito to mito sanga mito adaway ng donor ng milyon. But salah ko to nga nalenga ni sa baka rongo chuma ni sona kamba ni BP sa nabaru bulta ke. Right. Sangay bang na baka sama. Kaya baka tutusoy da kana veli ni company ko. Kaya may buli ko, na buli ako sa nga na sule, kaya nabina ka to ko, kaya muni kete na takatunggo. Muni ni tor.
Sanggai mai ba juga na ito bunirai. Sanggai kita katu na kang oni tolu tu na kang banyu wewe. Iya. Tunggu lah kamai kita si katolu juga tu lah tu mai boleh kat kita li nambon dua tel na wana kanda buli de mai kuni kawai ta na kara ta kabu tu na kiana bo. Oi ko na lebunga na kena binda kana no mukila na bono tukina. Taburaga ne kana lebu me dabani. Ni lai Elda bandoni so binak. Totoka. Yo, runon dulu kan tua. Saba kau sara, saba kau sara, kau singkite ucuk main na discrimination Right. on racial and gender. Sehingga lakat tu main bakas sama ni. Atau guna saro bos me Australia. Oi, na Pasifika Australia ni Sulandi. Iya. Karena mata taki kendo skill itu melau sari barani se ngoto na konflik ko na BP cunga. Oh, wala sa referensi. Barani se sara. Terlalu sari ti barani se terlalu barang oda tapi tu mana na agenda ni. Iya. Ni bibantu itu takin tambana ni turang kena marama. Bante ni kamban ni wa ni BP. Sakale itu ngor na Caucasian ngor na Kinglanji, Amerika, New Zealand, Australia. Ang gue read itu kayak rematang anak referensi ya komplain juga. Sana. Komplain tak juga. Ni barangnya saya rapos sama referensi. Ni bahasa ngen tuh kayak apa lagi bisa na bos na bos me bos apa lagi. Itu komplain tuh na apa? Oh tuh na kau bos apa lagi? Oke besok kau bos apa tuh referensi. Mungkin bisa cukup na. Dalam itu kayak lasat talan teman-teman. Kita duduk menjual kita kan betul gitu juga. Gua lebih matanggal tamat orang betul kita juga. Kira nggak pati kira hindi rasa. Sebagai ako saran doon ng ni cocktail ya, makalulul tigaw saran doon ng marama ni Australia. May draw may luluman dapat ki doon na turang ako. Tony Hayward. Ako mo bagya sa tupuni ti ko me ko na rani doon na sa nalay CEO to ni company level na BP. Laksana yo sa ready to na CV ni si Tony Hayward. Iya. Ko PhD ni geologist. Yan ang niya treasurer to ko. Pero lulu sa bahasa ko. Tony, santo na ka kyo ni geologist. Ningi may treasurer to. Iya. Ya. Gitu na ba ko iyo. Ike anda waka na lay huli melay Gitu ko na sarap niya ala ko Harvard. Iya. Well, itu cuma may viti. So baka sama tayo cuma na Harvard. Na tama tayo cuma ya. Bukan tarong ako tuh. Iya. Already saran don course advertise tayo may Harvard. Sa email saran ko boss. Don na course ingo na kani negotiation. Na tayo cuma may Harvard. Iya. Hindi tali baka iyo tumba ko. Iyo lang. Wow, right? Sayang nabitan lo kito ni Ewan. Tali chini sari habo. Litin saraya ba nagako? Usah kata-kata na lakong ko ihabi, rusa ulundol na lakayan nilis may dalay tuika, mataw ruangan na kos. Pero lakabatan ng buhay, lako ko New York, nga dito New York. Sa itong may kaya, kung nakan-negotiation Yung kilakot niya, usah ko juga ni. Endo na lenga ito may American Samoa. Sa tigin American Samoa, kaniwayway. Tampan ni American Samoa, lita kasar ito may California na stand ni EPA, na kanida katuto ko ni negotiation, na lita kasar ito may America. Yung ko, basta nakaw nga na kay America, na kaniwal nilang ko. Na wuli lang ko, Dr. T, kasi resarana ba kasama? Ni negotiation. Kung gaili sumayaw sa varitag meyo na may wali wala ba na lengga mo. May volando na kini bolo sangga do na turang di mo bolo. Bolo mo may pulang man to be binaka. Bote na engineer uri nga bo sa kala na kamera ka polo bolen. Sangga mi sa bola ti wango kasi bo. Bos. Hindi dito man ka. Ayo.
Ngor to na ya wala matangay. Kita ulang ko sarang ko Philadelphia melita ka kina negotiation ko. Go metoso da kabalila ina sa ni wai ni kita bingara bicu na tanga ni wai. Antina. Go Dr. T kita ngirawata kina na biyang bagin 2 milyon nando. Menurut sebelum dulu nando ko ka niya. May kenisau na kampanye mengirawata kina 2 milyon nando biyang bagin. Biyang bagin. Ngone au sange kilaki na dhala nika udakau. Bata ni dhala ka tigo wento na kampani na limu ni laboro te tigo vira sing do la tigo vira. Ina. O sange bango ya o sana bisu takana babu bulu go berna lubi. Ngai ngone asik kalasi no lebih kutan asik kalasi tolu juga kalasi so tukun bango bereta. Oiko. Wana buli mona lai sanga mo bangturi no business. Andin. Sampai ke rusul kabatu na ngone go ko pas tungana. Batani ndengere na kilat ko weekend na ito kay na bono menda bang tekende kina. Esenga nindona kai the sing ni rawat. Kan rawat todo na katodo. Sindora kai sindora. Kyo buli binaka sio singi buli binaka orang rawat. Udah kwenda na to ni rai tu weekend tutolo sar na tombok na ka. Tutolo sar. Senga ni nonda buli na korubuli. Ando lengan na damungo na kinabakarita ki indua lang na kalila ya. Nasa. Kali ko sember tu lorai. Ko sonongo na dapat modera tu mesing lorai tu. Sing lorai. Sa toto kasarangan nung gure da nung sa may baka nga taksarangan nung mo ni bale pero to na lubemo na nung sa to so talang gure so talan na baka sa min business ro ni ba madalta ka manda na ken sa veso may na nung daka baka engineer mo sa may daka na tambanan ni baka na as a consultant na nung bibuke na kani daka business ro ni do manda nung ba madal na tikin ya toto kan din. Yan ni engineering baka tu na problem solve Right. Nada ba lenga. Nada ba manda lenga tu. Nada ba sing sota tu. Nada ba sing ni flow tu. Na baka sa ni engineer mo le seraka sonaka ko baka to tao takatu. Tu na tambana rulu tambana ni ngada mesini se tamata saramana. Ni ke senga ni binaka tu na biwakani. Na baka sama ka engineer da belere da balta ni ba tsungo na baka sama in na bono tiku na lenga tiku tanga kina na iwal ni lenga kena itu na kini wali na lenga todo ko talanga suli tiku ndo na ngauni sala meron ni kada bote kina na kini wali kami na kana lenga sa totoo kan din. Maro ta kasaranga o baka samta ka na nabibuno bito sa kitukina elio na ka baka na nakataka mantanga baka mantanga na ka mamata ka miliu as an expert sa chico na non the definition right of being an expert yan nakaw ka bokim ni baka tumboy duta ka na nabitalan no na nakataka ni as an expert baka tangakin na bonoli nakatakin baka rawi labo may na ilabo lili walsar milaki rawatan na milyon na kanang wala may totokan din na ken balambalen na nomusaga meda ka mo mudaka ka bakang business na bika kede ba sa rarabi ko niyo sare dan ni na yan sung na lengo sa nakila na kanaiwali auron niyo takabe na go medo ba na buno binakatumula kedo ba Badana lenga etik nga na bono tos tigani kina no mutos nga nili una kenang basi ka chuma na lenga ko ay binaka chigina Badana lenga mo rin doon nambay mo basukayan ni mo rin ni adoba ni kono bono ko bunyi tagitiko. Totoo kasaranga. Umaro takatalangan ni rodo takatakabato bako biotini ni ngol ba naman daw na kotumo ko na non na tambana bakalawa sangay ngol mo kimuni na tambana ni engineer kina human resource and as a strategic thinker
O Good. talit kembali say problem solve, eh? O talit talaga na mo you're redefining the way you look at engineering. And engineering you can apply to human relationships. So just day-to-day life. Totokan di. Sa palavra talo. Nang ko matangan na levo ni babi di pinakasara vital no chukmengo ilmo ravuale o June kami nang ko na biwe kani na bisi burbura babi di pinakatak chukumay na nom ni talan noy rong binakara buli kin eu matanga buli talangakin. Iya mena vital no totoka ngoli chungo kina nomu rabu sau na levo na kai viva kurumbuta na kao nakabe na nomu ngole na vivo no na spesifika ni Silândia Australia ngoli Amerika ngoli Paranise pakataba na nung sangay ngol mingo in songo totokongo na tawyo ka Growers Association na tawmanda na itagay ba kung giti kemuni muni may solia na muni kilaka ke na muni raka tumay na lo muni biti sang bulan bakingo mo may bibu ka bertone lawlango. Nawale o Dr. Tio ni biu tamay na company way yung galila ko na ng bank ni NZ ang kila nakai huni nugula ko ni NZ ni umbito baka suri o tu na wan maram na otimbu ay usan na join ni NZ o nako daseng tumnan kala ng bank o sangay turra na buna nugula ka kini kya boleh damay na tamba na ni dakadaka wakay labo na didi ba kini labo watakin ng business na kena todo ko tutu ay sangay todo ko na nuguray nungoy yo waktu ko toko na ka biya turang na bunobat turang wondo bula turang mango to ko o kitu nito may durtu na kango na bukoy ratcho don buko nito masumaso ko na bitu ko ni saranga bitu ko yo tula ko tumangay Tahu kita lehri dan kena rampoi lewu kita wow. Bawa sarambenga na buno tulak tu mikin ni lala. Nama tapi okai ni gua ni kita lehri dan na buno kita tulak mai kina. Iya. Kita sangai kelanggo kau tiken tamai na kalau mendam mai bagita bina lala kali bu. Jadi beti sandar lehri di bango bo. So na tamma tapon dombulo na buno lala mikin. Iya. Sangai mai ya. Baldan ni watu kun tukulio. Oya wakamuri dito kuna pet ni ka ni sember ni adamay. Kona rengo sangay to tungo torra na matay ni symposium o se sengani torra kerua sa tukulibe or cho mata bedoko may inovo dono na sangay bitan onovo oy inyorto sa baka famtal dungo mibikito binga ko no tu kan dala ko take tu kan may barat oy kembalo kinto to matanggal kero sabi kini mo matanggal tangay itu ko oy ko mon serka mai na follow ni tabiok ako ya kunan ya ko simper tumden kila indor ka bele tabiok usang le research ta kan nung le present ko na singa bakang ai Duan na kaliwe kalam bote na singa. Ya. Ninda sa salabat tiko ko na tosto sin business ko. Sa kito beda ka saranga go me san business baka matintu ni kalo. Batakan dala ko kete tiko may na business baka pablod. Ko me nang bangi ka pa way buta saranga na kala pablod. Yang go me salary manda Nakawala ng business ni matintu ni kalo. O na Singapore ya usama suwa mo turang nakawala na ka. Kailangan mo na indon tigin na na feeding of the 5,000. Kaya naman italo ya nangona sa dobie kena ko na manray arangay kanaraw na limnondul. O sangit uno na ida na kango na tabyo ka me sa ruta man da kanya ututujuk. Da kauta mai mengangi me falawa meroni kana kino burubura. Nanging basika na kaya bunita ka tuna kalu balata na bibakalo nga taging tabiong. Sa lakoy kaya na rambay lew ni rai, sa lakoy kaya na tandola ni market o burubura, sa lakoy kaya na baka sama na kango binta ka mga ibits. Da kaya bako tayo ni burubura.
The import may na falau ni witi ni falau. To export ay di na falau di tayo. Oh, risar nga. Abisaw tal. Abisaw. Kung bisaw nga niya ka juga. Tawra nga nakataka juga. Borla ka bisaw tagal. Totokan din, totokan. Andin, ay sambo totokan din. Baka nakaya, o baka tumbuy dutaka na kinabital no takin na being an expatriate. Kongo, sana baka tumbuy dutakin na import and export. Or to import may kento to export yan. Hindi madalang ilong. Totokan din. To export yan. Yan, kaya wunita ka ito na sa limu sa ulan bagi ko. Pero makasamantang ko, okay na to muri ko 40 years. Madraga ko sa ako dito may Amerika, Brazil. Para sarati umbat saraya bala may tamatan na nakakanangon ni falau balatan na tigong bulong-bulong. Nang bulong-bulong niya, kapag bulong-bulong talaga na yan. Andin. Oh, sanduan din na vi toko ni lewe na pandindi matanga. Ena no muli bandi ke ba may me gangin na tabio ka mela ki falawai totok. Dapat muriat nga nakasada ko sa may Afrika. Dari dito na kinalola ko. Sa nagay ko nga may no nalola men dabor raw ibiti me bukir saramanda nga na tokin gele kiran daw titi. Bata na wamadala tagatiko na may kandaro matanggali John Sandy. Sandy ni nalenggal lebuti ko itiko weekend na ito kay na kena non da singredo tu kana market ni burubura. Yan saranga. Ningone tandola kina sana via matatamay na ilola ko ni non da sanga menta kote ni nei te tu ngoi viti. Da visu ta me fala na kena blend na kena kato do ko ko sende beret ko ni kila na ngai bare te kamay na do itamba na kena ko. Dan ngai tandola kina na business mo. Na business ni vida na baki sambar mai. Nanda kabat ko na tini kalima sa rusong ulan baki. Dan natiga uto ka ni na bago. Sa totokan din na there is a vision na punon to chukin within 10, 15 to 20 years from now. Sa doon din na totokan din na ken sa tikuburango o sarongo din sa tikubunang gangi falao. Nanti ko Dortong marama mo yung bau, kim dombo yung bau dombo. Ara marraw na turang maram na itasir ini sa tigo na nanggangi falao. Na yoko na ndana tulti ko mango matanggal sindia. Ndana bata to sosok ko manda na lomane bagingo na ni na bandi ke batiko. Na kenangay na tandolomay na bingon sala liliw ni matak. Inta nakanda na kabutinggo sa inakiti ko ni nonda wiri itu ka ni nabono na liado kito. Sa di na todo ko totoo ko pakawati. Yan non to sangol men ko na maraman ni Wimbaw sarto ko to romen non to tebioka. Damman de sono no muni ba kasal. Beiran na bakarong chukumay ba ko sibi ibi ken ko no muni ba madal tak chukumay di lebutu na irababa irna tokiningel bakarong chukumingo yang ko sa talenti ni dorong ada nir na marama. RTT chungo may Wimbaw. Do man do muni ba madal na tikinaya. Bo na nito ko sa alat nga berento kiningel berento titi join ti ko may in association. Balate no kito ti ko bigna songgo na association mengarabi ro katambag ito ti ko na fama. Bati kito binakata me buki ro na fama non retito doko. Singolan tabiok. Sortin dalo, sortin yang gona. Kako ni mo na te ti ko na bikata leso ti ko. Kung ana bikarasi ko sa lalatu me buki metabiok. Bata ko ya sana nangono sana la ko may kinalaingangi na bibono sa kita sana boli todo ko na tabiok. Tabiok nga otia ena boli. Sa nito na tabiok ay na siya atun boli. Hindi na. Sandon din na biba kurumbuy taki sarangan na bika itong go may kasama madalamikin na ya o kay Ratucho baka talaga kina o taito Arto na sa pamadalamilyo ya bat kena sana to kita lang ay bano lebu na vital na bano yemindo man na bano mituti ka burakin
Tati beratung go sa gara beratung nango bitilebu. To boten nyo bono lebu ngay biala tum na namba kamingo se utto kan namba go. Ya na nito basico sa laga tugani men liutu kan basico da butuka tiko nangela butuka tiko na bitango tiko. Boten so tabio kan via bulo walu bulo tingkarua. Na ken matua. Balata kitu binakata tiko me te bakali bona tabio. Sa wala nga di kwanta te tiko men da kanya tiko. To rede tiko na bono simbernite. Sandin. Me bakam ni ba madal tak cumia na bingel koralala tu ko na bibono kwara tumbu tu kena paragras. Nggo me sate ko me bakasa matake te chunga ko te koralala tu te ko me sate kena tabiok. Ya ko na kanya tu nga. Bato ay ala ko chuna makete Ngo binakati tiko. Bate kenda te tu nga vitsang ulada na undul na tan indo na mbaki Don. Sa nga chiko me baka ruo baka tolu tosto ani baka malu me da besar lindo na milyon na tan. Sandina, totoka baka uti. Iyan do manang kanan ni membitali takatiko na nomdo taka bata baka nomdo loma bata tiko bikim do na leon ni song-song nomdo na bilutaki. Baka talangaki na nonrtusa na bito kun chumba kumain na rembe ka baka matintu na nonra dinggo matikumbe na nomundo sa sang. Na patikumbe ngango na nomuni na ita na buku ni bito ko ni ngol chukmay na matintu kir talbek nga na NGO si so talbek na song ko na besi buru-buru na non rasarabat kumay na ito stosongo. Tamba na ando na baka samandi ng gorim bata na kango da siguro ta ka batundu Din. Na kango na binda victory nga sarba binaga bata na NGO na tamba na matintu na research balete enta singkla todo ko naka non da victory nga binaga sa nangay tanron ron na ka koe huni tagitiko. Ko na ka hinda singkila. Koya nando talaga salaw na binakata biran do tite ni kango sarara nako dalaga na internet da bangara na taba manda na tabi ka fla. Bata mangila ko ni na baka sala la ko na kito satu ko sona kila. Satu ko na taro. Ngonongo sa bakalilita kina bulura bata na satu ko na internet. Dalawa kali na internet, da karir na lubenda, pagaraman na mikir na, tuta ka to do teknologi lilay, ko tuturangan na talun, sawa sa nga ba, hapos nga ba pala ba, find me tapioca. Kuna kasar ka mo na ko. Di nasarang apa ko siri? O siri. Siri, pagaraman na tapioca. Sa ako sarangan. Asing tal na tayo pa sa saan da turangan da po sa So, iya, bina kasarangan, nalibu sarangan ni taro, na kanalibu nga ni taro, kanibinak. Betali ako mo sir, na barong taro. Iyo, libu nga na taro. Da bangat ka na non da na kasa tu weekend da, mendekila. Indo na ka na non da bibukin na matintu. Indo na ka ando so nilala ando na bunuay turan India. Etingo ko ngol sarama India sama itak tumbela na COVID. Maramay do sa tunbe ko haro nini la kamay na kor may indo na no niya ko na kor to sana bia kundru yung bia na turang may na kor na. Atur habang ko beo. Sa kay matay indo na tamata me. Bata non da binakata me sambasi ka indo na kabo Nasa. Karulingan tayo. Batan kang wasa na katiuro. And then na kuku ni nung Davitori bak kito manana leo ni timitungo o reden do na kan biluman. Durang na maramara tigungo redu koto may na non redu kila. Santo na kan kinatali tigo beo. Ni kimi mloko ba tigo nambos. Sige dabi ka may sundari sabi. Beramay na ilaw na butunaw na beramay. Dadaka pa man nga ako. Nadaka kondundun medang nadaka nang unong. Sa totoo pa coach. Tali ninda sarap na namundo tos na leon ni committee, ya leon ni song-song ko nindo sulit sartungan na namundo ngona na namundo kila may sangay metos kini song-song ko sangay sulit may bikim na leon ni bono may kim bito ko ni ngayan ni buku ni tos ko may pakaw ni pamadal ta kumay
lebu beira ndolo matar-taro ni ngolangan na ibola mata sa chuko na no to bakamadal ni song-songo yang ko sa ker-ker chuka no moniturang matanggal mena mosi ke bakae banggaran na ngele na turangan India siya na buni waingor sa chuko menanggele mena mosi ke sarui mania o ngau Toto ka sana. Toto ka na naturangan India ko mesana bola ka umbula adur buloko. Satu ko na nga turang matanggalin ko kasi ayaw nga na mo sa bola ka tong orew. Sangwal nga bi ratu chorew. Wala. Sa totoo ka sa rong binakan din na vitalo ni kuan na totoo ka ni nomo ni talano na buku ni nomo tumbuh ta ke mai baka siya kanin dona ka baka menrendre tu bi ke muni na nomo pamatal ta tsumda nomo buli chuk mi London o formu ro se formu tol o le wili kasar chuk na no to mathematics na formu 1 sarto la ko na la ko USP ndo sala ko tal tu na formu tol ndo jine varte kivina kaya nei tae ni siang bikem ni na yalo ni sukai muri nanda kanre tatawa may biram baka nakanabo kemni ni durum basi katangaya ni gaile lewangaya ni nabika etiko iluyan do nakabi nakasaranga ubuli de bikemuni do nakambimbira wa martak chukme na warong tikme ni kuwa na yalo chuko bikemuni ni dinam baka ni usiang ni kilana bika membaleta na wai o sale duren na tamban ni wai iya na vital no ilomea o sangga imbitan bak ngabi ko chuko meda ke mengai buki ke munikin sa totokan jin nawale isa o klan ni bunga na we kantar barong tik meni kuara tali taksar chunga men na beka ni waseti ni kuwa ni bunga saranga kara bulida na buku ni nomuni sasanga na beka baka matu bubale o nomuni dakat bat kina nomuni na watimuni kerto na ngone totokan din na sarabay na nomuni imbita batamay na nomdo consultancy and tikin ngonong ko totokan din sar yani sebenarnya ni may daban na nandaro bitalan no tiko talen do talen na ulutanga ni binakata mo ni wasea se bakasala raramba bikimam na bakrong tiko ningo Maisa o dona kana utang naman awal so no lisma Indonesia kami salis bel ma Indonesia sing do na bon way kay lalatu toktati na bon ke diti ete la mai rabe new be race it lay ado nati Nagulay sa ito nga may Indonesia. Ayaw, sa ngilang ito, ibon ulit. On sa ulka, wal sa ulka. Nang butaray ibon ulit, ang Indona kay lautiw sa. Na buwan mo kalungat. War na badin rin dito, kung naturang amara ibon ulit, yung may kaya ito na ka. Na buwan mo, nang kay bakarudirin, inadakadango ni Tabiok. Baleta, inda rida nanggele, metigo bunga ni ngori ng bawalong dalaya mo ko, darida nanggele sa lako. Lawang ko isan. Sang ito tarong at tigo na lumango, ngo indo na bonua, na pangatang na kalu, may darin bukina na Tabiok. Ito sa rito wali ba, usando masulagi manu, wali usano ko tataw tigo, Weire kira na turang marama kuno lebo wasa bal tiguan weire na turang bal kuno bu madwata dona kana ni to nanamaki mena banga teki na bono lebo o sa kere tigo be kemi na turang marama ni bono lebo kemi sando bala we talmo tigo lebo ina o lotu tigo na CMF ngai lebo tigo na turang tobu marama tobu rotika usando kachi ko bekon wakau chiku baka lebu na silin na koro mena tebe na lebu na tabioka mena dugi na bikarasi mena teke na tabioka ngo me fala baletan na ndau tugu nitu indon na rara ni wangau ka serrida sarorot skuna mena mbiu indon bono isenganga ni no rongo choba na italongo mena ga indon beka kelab na italongo mena mi pamadalaki na plania si tungango au semberma ni re Kongko kita biar butuh ka. Kita usara itu cukup nina ya apa main nangona. Enan tabakin na international airport. Ibon olive. Mena may kau tangan na iboli ete nga ibon olive.
Embasi ke bonole. Tu sare tungo. Gua nataka ni tapioca. Wala ka tungo. Go. Embale tapa tambin tu sartunga na bonole. Batea na bonua. Koe au wakampauta. Lewa sartunga ni kalo mena derembo me bonole. Ya senga ni balbali ni senga ni bono go raki no bono ni ndobu. Ada na ndobu sabi lele itu mai so sarbiasnya tekelabi na katungur na kang go taito. Tambala. Nduindu ini tendo. Sa rompo da tu mai nasa sa pakaraw tabi o kandaru yaw tay. Yo, kito menga o kito sa rito nga ini bango ibonole. O wakang bo tenindo na ka en wakador na kalo en bono wakaturang bono lebu en tiba kin vikras todo. Mitalok. Totoka wakauti. Doon din na pamadala totoka rongo binaka biba ka ungeti and marutaka ni dareda ni rasarangan ni takabang kenangan ituki. Kengay biba kalungat tek saranggo berto na bekanda tumibono lebu sando na biba kalungat tek lebu beiran na bikanda na buno todo ko ibiti kena reyawa unisada buta mengori netae totok wakot andora kan maro ti kumengo na mabakarongo eleu saran tambi tungango sarbina katanga metoman chunga na vital nongo saru kam den sabi na ko bakalew sar neta baka munto sar chuka ni bakalew kimni na nomuni solia na nomuni ngauna na kabina kani ko me baka wasapa madal tak chuberto na nomdo lalar to sali oti mai anggo siang ni ken matai se ken oti na dona suriti tali mondo na kay ngwali tal mai na vida tali na bula sa tim ko matanda na buku ni kana maro tekitiko na biso taki ni rai na biso taki ni bakasama na beka menta takabe na buku ni nonda isoli tali ra wakaruta ka bikenda na nonda gas na nonda ngel me baka yang ataki meyanga bikenda todo ksar isa na buku ke mami ksar na bakarong tu kay na nakabina kanikuwa ke mami sa baka bini binaksaran baka lebi keminita na nomuni ngwali mai muni me wasena nomuni talan no rong binaka teka mo mai na yan totoko ngau sangay ngwali ni Londoni o sangay baka nabuta man na bibuno kedo ni ngandi kina kele kibuli kina wakatal nga kin Menisilandi sa rong binakantina kina sa sulitungan kina na baka nini binaka bikim daw na nomuni bubale totoka na tuituku ni na baka lungatak na kalona nomuto sa sang pinakabakalipsar Nasa walew. Nakabalibsar na ita bikim ni na barong ti kumay nakabakalibsar bikim ni na sema ti kumay na bese burubura may Amerika may Chamani may Ngilandi daw bula talaga may Australia baka talaga kin may New Zealand kikim ni keda na barong ti kumay viti bambula sar chukan baka bikim ni todo kasara ilesa den bay valo dalo binataw nimbula binaka na sema ti kumay na sa bakara bikim ni na sema ti kumay na yan totoko biti lebu wakatal nga kina may bano lebu takaun robin bo madwata sa ngol tu kaningon na itataw enak kaya nangan revi me baka yang ataki na namundo ngele mbula me te baka lebu kina na tabioka ni sa nakota may na bibak lo nga tataki en tatanrake detu menayado may na nonda bono may biti baka bini binaksar baka lebu berto sar na leo ni song ni Tabioca Growers Association namundo lilio ratu chora yawa wakatalanga kinabe Samson Pareti Tito Tambaleka Michael Maxiale Fanny Rarabula o Semi Tukana John Sandy vitalanga arto se voti ko merto na kay ngwale mai iyo arto na kay ngwale mai ena mada ko tumen bibarom buka kede arto na ngwale ti kumay na ilaw ni Tabioca Growers Association arto na ngwale ti kumay merto may baka madal ta kamatanga na non rto dui dakavak dari dangona bimada ke dangoy santa wuli totoka rong binaka ni darongada na bita kata kali lebu lalai erto baket tep tokin ayo bunga nangon danda na numutik isarto so mitum beka na to kata kangona Tabioca Growers Association yung gonda saga mi rongo dango ni to sagan so erto so lia sartunga na nono to ngona ke na nono to kilaka
ena bukunta sarangani toke. Ertondui rawachir totu, ena nortondui daka, nortondui bisinisi, nda babi ni binaka, ena nortondui mata bobal. Vertono ndi watin rato, dan dui luben rato, nda baka bini binaka, ni soli tiko na bito ko ni vertono turanga marama, erto suleto ko na non rato ngona. Yang gosa daga miramoda ni sate ko punang gangi, tavioka, medolo suba. Matei sarangani singa ni vula o Evreli, sena vula inga sau, erto sangole ani na marama mai waimbau, erto na marama do tete, erto chunga mai waimbau, ena norto ngole ani sakoya na norto matai ni wase-wase ni tavioka. Da maro taka nirto marama. Era marama, marama do tete, era vito ko ni talangan di watil to, da maro taka, kaya kasarawa. Verto na marama ni waimbau, merto da kawa na tete kasakau na norto i wasi-wasi ni tavioka melaki ngangi, ena ngangi midoli suba, kaya karau verto, era talanga weekend. Kani bol weekend kaya tin ka ba na vesana e viti da bakarong tu meni kuan ta kako ni alilai me kasavak madal ta ka weekend na turangan ita o iskeli tuituku en non sa bako ngeti kaya saranga menda baka yang ataka na non tanggela kwara lalatu endo na kene barte kaya sa ngol me ya non ngol ni Indonesia e senga ni doa na tikin ngele la te na tea te na coffee te na rice na dava ngai tu metei e te ya kaya kasara berto me Indonesia na dava na bune sen kene ra weekend evite ni tuna levo ningele tu mesete isa va mini binaksara bakale bikim ni todo kusara na bakarong ti kumai baka mini binaksara na bakale bikim do binaka bakale semi tukana na bakarong ti kumai fane rarabula naka bakale te to tambaleka naka bakale Michael Makasiale baka mini binaksara na bakale bikim do kensar Samson Pareti binaka bakale besar na no mundo sema ti kumai te to tambaleka sema tal chunga mengo masta kuela tabuto binaka bakale besar kai na no muni sema ti kumai ngilandi binaka bakale bukai na yalon dire tiko na bibaka tabuli di berna lalai binaka bakale mastale bikem do na chukumi chapani binaka bakale besar na no muni do sema ti kumai na vitala noa na ve madao iyo sa nitaka singa ni mataka na vitano tiko kina singa tambo setiau sana teko butiko kina na vitala noa sana bakaturango ni tasiri au nitaka ni na ngole mai kina menda mai sema na vitu na kaloko na ngauna mai viti biso bakalele na ngauna na sina tambo na vitu na kaloko na ngauna mai viti moni ngole mai menda mai vitano na ngande tiko na sana bakaturango ni tasiri sanda uti mai na ngande na vulo nunga levu da tiko mena sana onandronga na bosa na bulo nunga levu na bulo Januari enda tiko menandronga na bosa na bulo sevu enda tiko mena sanomba na bulo saoti na bulo kilkeli enda ngole ani sanora ia na bula ngona bulo ngasau enda na ngole tiko yani kina sana bakturanga ni tasira unitaka nindo na sema vatamai na singa tambongo tiko ndo na nanto bulangi may nanto bulangi tiko na singa tambu au nitaka ni na ngole wakalibu may kina na singa tambo ni muri na ngole talchuk may kina ratu bola tako bola gereti nona may waseti ko na nona bakandindike na buku ni bosa na bebir na wekanda may napanua bakturanga ni tasir au sa baka mat sarchuka ni bakale bikim ni binaka bakale sarchuka ni bito ko ni mai nonda be wasiti ko ni bata-bata ngona bata-bata ni belomani ngona bata-bata ni vuli ngona bata-bata ni nonda be wasi da maro taka ni rtongol chukuma ni lawlawngo ni Tavioka Growers Association mertongol mai menda may vitalo no be singa bakarombo ka ket binaka bakale sara nangay sotayani singa tambo naka bakale sara bikim ni na biokani ni Samuel Tok